खुलुमगा दूरदर्शन त्रिपुरा नाय तुमनाय खाबन ताको तेबो कुछनो लामसको आंगन पिताको किशोर दूरदर्शन त्रिपुरा खाते संतिनि चाइतुक नाय जे योगा नि बिसिंति बाहायके जों सिनि साकनो काम खालाय तनमानाय बा बेमारि रग जों बाहायके काति दंमानाय योगा तामो अ योगा नि बिसिंति जों बाहायके बसकांगो सिनि करियर सनामानाय अबरं दैने सिलायनान बागिने संतिनि मानखा ताको सुमन्दे ब्रह्मा व योगा ट्रेनर खुलुमगा ताको जतना खुलुमो योगा तामो अ योगा तामनि बागै जों योगा खालाय योगा ताबुक अबनि बुक नि मिनिं साना थांके योगा नि मिनिं ओंखा थानसा खायमानि न ताबुक तामो थानसा खायनाय चिनि साक चिनि लांमा इनके चिनि चंगमानि जों माइन्ड बसावो अ कायथांमानि न जेफोर जों थानसा खायो अ प्रोसेस न योगा हिनि साव योगा खायके चिनि साक खाहाम दङो चिनि सागो जे बेमारि दङ मानि अब फिजिकल लंतो बा मेंटल लंतो अ रोग रं चिनि अंगिया सो अब खायसा प्रिवेंटिव स्टेप हिनि सायमानो माने अंगियानि सिगां न कासुमानि अबनि प्रोसेस न योगा हिनि साव योगा अब कायसा तिया जे मैट साको आजुगै जों सिमि योगा आसन खायो केबा ओनली प्राणायाम खायका जे जों रामदेव नि नायमानि अतिया योगा हिनके अब कैसा लाइफस्टाइल अब फुल लाइफ नु मा खायनाय तामो चोंग तामो चा तामो वानसुक फुंनिसिमि हर जरा जे जों खायदों माने अब गाहामके खायनानि क्षेत्र माने न खाया जफरो गाहामानि खायजाकते उनि थानाय अतिखाय डेली प्रैक्टिस खायतोंनि अब योगानि लामा सो आसन अब योगानि कैसा चिकनसा पार्ट जों साक न बाहायके हामदिनानि चिनि थिंकिंग रंग चिनि चंगमानि रंग बाहायके तेबो गाहाम के फटोके चंगनानि अब अंके योगानि लामा योगानि बिसिंतै जों पॉजिटिव थिंकिंग न तुबै फायमानो माने अबन बिसिंतै नेगेटिव थिंकिंग रंग जों सकामाय मानो यस ओंके तो योगानि बिसिंतै ने बो आसननि बिसिंतै ने जों बो जे बेमारि रग खाम बा बाहायके आसन खालायना आं न सानाय अब खालाय फुलुंनाय बागै सो योगा नि आसन रंग साना थांगे योगा नि स्टेप्स दङ जों परा लेखा सोलोंमा हायके न प्राइमरी एजुकेशन दङ देन जोंनि हायर एजुकेशन दङ देन जों कलेज रंग थाङो दे हायके योगा नि बो एजुकेशन दङ जो योगा नि फर्स्ट जों सोलोंमा निके योगा नि गोबां मा फर्म दङ आं प्रेक्टिस खायमानि योगा इनके हाथ योगा एन्ड अष्टांग योगा अब साना इनके अष्टांग योगा इनके 8 limbs 8 steps दङ अरो अब तामो इनके फर्स्ट होंगे जों याम नियम अब 1 and 2 थर्ड होंगे फायो आसना देन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अब 8टा स्टेप दङ अरो सो फर्स्ट याम एन्ड नियम जों तामो सोलोंना ना जों डाइरेक्टली नुगो जे चराइरं योगा आसन रं खायो बट चराइरं न जों फर्स्ट डिसिप्लिन फुंना ना डिसिप्लिन न याम एंड नियम इनके एग्जांपल आंगा तो आशु ब्रॉडली एक्सप्लेन खायगला फुंगबा जाय जों टाइम टू टाइम जेफ्रु डिसिप्लिन होय फुंगबा जाय फ्रेश होय डेली प्रैक्टिस खायना जेफ्रु बरक मास पंक्चुअल होय थांगो अबनो याम नियम नि चंगसिदि ताबो नु सालजा योगा खायका आसना खायका बसर कैसा परति तेसा नु खायका अधि खाय योगा नि बेनिफिट माया अब डेली खायना ना लेखा पढा खायमा खाय डेली लेखा पढा जेवन कंटीन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है करेक्ट अब हैन योगा बो अब हैन डेली अब हैन खलाइना ना करेक्ट ओके जे त साका जे आसन रोग साका के आदि जों दिने आसन रोग को जों नायलायनो जातिलाय आदि के अब आसन रोग नि बिसिंतै जों तामताम बेनिफिट्स मान अब बुदन साइखनातै आसन रोग सनो हिसाब खुंगोन तो फर्स्ट योगा डेली खाना बागै जों बाहाके योगा रंग खायना ना अब खायना बागै स्टेप्स दङो आसना खायना सकां जों फर्स्ट कासा काहाम क्लीन जगाव मा आजुगना नङो जे जगाव न बार नि फ्लो दंनाय दगा जानला रंग क्लोज खाय योगा रंग ता खायदि फ्रेश एयर नेचर नि मानके फादरो खायदि आर तबो काहाम के सातो न ता आजुग दि अबकन फुङा चिचिरि खायके बेलाय खनो काहाम आफुरो 6टा रंग जफुर जों फुङा चिचिरि खायो एनवायरनमेंट क्लीन दङ ऑक्सीजन नि फ्लो काहाम दङ पोल्यूशन रंग ओंगिया अफरो फादरो कैसा मैट रिदि मैट बेलाय खनो इम्पोर्टेंट जों डायरेक्टली हाउ खलाय करे हायके तामंग अरो गोबां मा
germs rong tong nai inke abo chini skin rong ni boi hamia inke chini breathing ni through bo dust rong chini langma rong bai habi mana bisingo o haima abo hatului rong habi man correct so abo kana clean jaga wa chungno nango so adi haike mat bai nai di norong sukhasana achungli tattono cross leg posture adike o abo ke sukhasana bo khaiman ke padmasana sukhasana thaili bini haike पद्मासन बा खाइमा न पद्मासन के तेकिसा अब डिफिकल्ट करेक्टा सो सिम्पली आतिके आचुग्नो आतिके आचुगी पाइ बिस्मानो स्पाइन नो स्ट्रेट खाइतो न न चिनी जे स्पाइन छमानी चिनी मेरुदंड अपने स्ट्रेट खाइदी एक ज्ञान मुद्रा खाइना नांगनाय ज्ञान मुद्रा खाइना निके निनी thumb by any index finger angko group by aspect अपने explain खाइमा गला so thumb and index finger ni tippo आके press खाइदी gently इके ni निशाका आके down दी के mokol no group दी mokol mukum दी so eyes close आदि के fast आजुबी down दी so अब के praying posture माने prayer खाइमा नि तब तमो के अब चुन खाइना ना चिनि माइन्ड बिसिङ कबाङ मा मानि ओंगि दं जेफोर जों फुङो बासाओ हिंके जों ओ माइन्ड नो आलगा जागानि सिमी कायसा जागाव तब तुमना ना कन्सन्ट्रेसन नो कायसा जागा तुमना ना आखे ना आजुबि आं तिनि तमो खाइनाय तिनि आनि लाइफ अफ दि प्रॉब्लम तिनि आनि एग्जाम दं अथके जों जुदि आं आगे योगा खाइके आनि माइन्ड अर दंगला तमो सका फर्स्ट mind body tei chini breathing no thancha khainani first jung chini body no mat isaka tukha tabu spine no straight khai je chini hama au hama na nashigi tondu mokol mukumoi no hama no normally feel khaidi control ta khaidi je naturally ni hama hamani no dei no humani no just nachomi tondu bishing automatically nung nai ni mind relax में थंका इन बॉडी रिलैक्स में थंका आते थे एक 2 मिनट आते के फर्स्ट आसुक दी किन्हीं लांग मानो निनी शाक नो निनी माइंड नो मानसुक दी अब तुई शाक आवाज जफरो वेव्स हाई फायो ओ वेव्स नो स्थिर खाई में खाई जिन्हें बिशिंग वो वेव्स के बांग मा तो ओ वेव्स नो स्थिर खाई दी और आचुक दी ताबुक लांगमानो तेरे के शतोंदी निनी lungs wari fayanu hama bishimo nake te hama yakar furu nini lungs chikoni thangano breathing no kolo khenadi then breathing no yakar di inhale hike breathing no bishimo nadi exhale breathing no yakar di tabuk nini yakone na namaskar haike nini khakla busao to faidi mokol me kumone tonde tabuk chung om ni chant khainai hama bishima shotondi amar kaise kok sana nayo no chung chong om go hindu rong ni bagu simi so to ya bo kaisa universal sound nong jefur om vibration create khayo nini shag ni actually shag go kaisa vibration create on nong abo sajin ko practice khaima no vibration level create on nai nin bishimo positive energy ni wave create on no okay let's start hama bishing shotondi inhale hama yakar furu tabuk je vibration om by create on kha o vibration no feel khai di nini bishingo nini body nini shak nini mind sthir hui thangka nang tabuk yoga khaina bagai fully ready hui thangka yakunoi no hake rap khai di okay abono kutung khai mokol sakao tonde abo palming abo khai ke chini mokol ne bagai bo kaham mokol na terep khe yak phajing nasagi mokol no khrup abo angge praying posture o praying paima pore chung tabuk warm up khayanu warm up abo belai khano important
warm up tamu khainan nang tabuk chini body phungo basama pore abo kasang nibag mane cold tongo chini body jafuru cold tongo chini je muscle rong abo tight ngui tongo joint rong tight ngui tongo directly thangoi asan khaike tamong na injury ong na ni high possibility tongo abo nibagoi jeng first warm up khaina nang warm up khaike chini muscle abo logi thango chini shago oxygen ni flow increase ongono hinke jafuru sharir tungnai then asan khaina nango asan khaike afro injury rong ong na ni chance ekdom reduce ongi thango to first chung nayonu bahike warm up khaina nang warm up khaina bagoi first ni yakung kunuino baskang phajing talang di tabuk nini je to tong mani o to ni sako sumi focus khai di to no sumi move khai di to no press khai di inge to no spread khai di to no press khai di spread khai di tabuk oban logi hama no synchronize khai di mile di hama no oro press khai puru hama yakar di spread khai puru hama na di inhale khai di exhale khai di adi khai 20 times high abono khai di tabuk nai di ta mongui tong oro chini je toni oro jura jura tong mani abo rak sagalak adi khai ke oro flexibility phayano abo khai puru no chini yakong ni je muscles tong mani abo activate ongono blood flow ongono oro oxygen ni flow ongono hinke jafuru abo synchronized ongnai nini yakung ni health ka ham tongnai jura rong jemon ki chung tight ongi thangoni sawo atike khaike nini yakung ni je toni jura rong abo atik aro kuno disease rong ongnani chance reduce ongnai then chung ankle thangonu tabuk yakung no nini foot no biskang pasingot sotondi haike hamana furu bohok phajing sotondi tabuk bohok phajing yes inhale khai di oro exhale hama yakar di yang hamana furu bohok phajing sotondi tabuk nai di chini ankle je chini o jura tong mani o jura o samungui tongo chini je muscle tong mani o muscle bo soton jaknai ofu khai puru terep khai di beshi tight nangke atike chini shakni jotto jura no chung lubricate khainai lubricate hinge tamu ba oro raksai tong mani no thogri jefuru chini doga rongo jongkar rong romi tong ma hai thogri ma hai tabo lubrication abo paime abo 20 times hai khai di 20 bar hai kya ti khai di terep khai di mind no relax khai di mane phat ke pairi na bagi ta khai di abo no tabuk ni saka wo ni no tabuk ni joint no tight khai di loose khai di ni joint no tight khai di loose khai di tight khai di loose khai di ni joint no tight khai di loose khai di adi khai 20-30 times hai khai di hama normal tong nai tight khai di loose khai di obone ulo nini butterfly khai no tabuk heel no chini groin ni bukhak telang no adike telang goi bismano straight khai tonde bismano bend ta khai di spine straight tabuk both thigh no chung flap khai no side o push khai no half phajing hama normal tong nai orobo abono butterfly sawo inke yoga ni language ba inke sawo bo bhaddakona asan or titli asan bo saiman obono obo khaike ta mong chini hip joint chini hip ni je joint or ni tightness rong hambayo kabama borok ni hip rong issue rong bura ong khai boyes ong ke ba movement rong kuri inke or hip ni logi ni bo nini health bo ka ham tong nai ni bo movement ong tongo ge chini je thigh ni muscles tong mani or bo blood flow ong butterfly khaima pore tabuk chung yakung nate kisa straight khayanu tabuk khaina chu nauka sanchalan aboke boat nauka chalok ma hai yak no sakauti saunu yak no sakauti sadi hamana di tabuk hama yakar di yak no ekdom hel di bikhang uglo soton di hake age thang di tisa hama yakar di hama nai phai duglu go khai dong di adike 10-20 times hai khayanu abo khaike bo ta mong chini nadi no chini shoulder movement dong itong oro hinke jafuru sung bus kaung thango chini bohok ni sako pressure klayo chini bohok ni bogi bo belekhen kaham chini yakung ne uklu go bo soton jagnai chini
hamstring hini shawo muscle no o hamstring muscle bo soton jago jani bismao problem tongo borong obata khaidi slip disc rong inge bisma rong belekhano sajakhe norong o ason no avoid khaidi any kind of forward bend mane khaklap yakungana phaimani je kono ason ta khaidi baskango forward bending ta khaidi je bismao problem ong jagi tongnai borong back bending khaiman obang funungono relax obono chung kisi warm up khaile kya tabuk chung asan khayanu sati khai keno ati khaina kabang ma warm up tongo yoga ni language obono sabo sushma vyayam ke aba terap ke khainango abo khaike chini sago tamong tungmani obo mane muscle tungi thango muscle tungke abo injury no avoid khayo tabuk chung first standing asan khayanu asan kabang ma tongo bosai bo khaimano achugu bo khaimano rokoi bo khaimano so first chung standing asan khayanu tabuk jora chung tamo surungkha bahike warm up khaina nang body no first prepare khaika tabuk chung asana khayanu difference tamo asana khaima bai warm up khaimani asana hinke hold khai tonna nang nai kaisa jaga sthiri khai bachai tonna nang nai ar tei warm up hinke movement bai ongo tabuk narong joto bacha bai di chung tini very simple asana rong khayanu achuk advanced level khaya beginner level ni asan khayanu so beginner level asan khaina bagui chung first tada asan khayanu o tada asan ke talbu phang haita baki khaina nang yakung no eklugi o khaimano yakung eklugi khake balance ka hamke ongya je advance khaina rong borong mano inke balance nge yakung bisingo gap tonoi hama nadi hake hama na yakno sakoti sadi inhale inke ake interlock khadi obono de ni palm no saka phaisingo sotondi abo khaima ulo ni heel no hani simi sakoti sai adike tongdi hama normal nong nai oro hama no hold ta khari hama nai tongdi kaisa jagao nai tongdi abo first je maya borong ati khaipuru balance lose rong nai balance rong lose ong khe norong wall kaisa nadi wall ni support bai bo khaimano wall uklug bo besai norong hake khaibano wall support nai bo khaimano jani balance ka hamungya adike counting khaide bising no 1 2 বহু bai sana nangya bising no count khai 10 jora 15 jora 20 jora sukman ajike tongdi abo khaige tamong chini sakni tolan simi saka jora full body stretch ongo chini spine stretch ongo yoga obo sawaje obo khaike chini je height bara tongmani borong khaike charai furu logui thango obo scientifically abosok true ang saimangalak but je log namu chungjago borong norong practice khaimano obo right relax so o asan ni mongongkha utkatasan abono english bai hinke sawo chair pose o asan khaike chini thai ni health kaham tongo ni health kaham tongo hypanot ang advice khayeno nung beginner level ni ongkhe kono injury tongkhe abona phatketa khaidi masa expert ni advice na di next asan chung khayeno kaisa balancing pose khayeno o asan ni mongongkha tree pose english bai ke tree pose chini संस्कृत बाइके सावना वृक्षासन माने बुफांग बाइके खाइना नांग अब काइसे याकुं सागो बैलेंस खाइना नांगो सो आइके बासाडी गेनिनि काइसे यागो बैलेंस तुबदि काइसे याकुं बैलेंस तुबुई ओ याकुं नो निनि थाई इनर थायो आइके बेरादि फास्ट और बेराय मांगलाक बैलेंस लूज होंगनो जे कतल खाइनाय रंग और बैलेंस होंगे आइके अबनो तलहो तोंडी और बैलेंस होंगनो और बैलेंस होंगे आइके सेम wall support nadi wall nai tugui wall sako balance khai di then yak kanai no chest bukha ko tubdi nini age khai nini na gaze mane nungbiang nasingna nang kaisa jaga o focus khai di o asan khai ge tamong chini full body ni awareness ong tabuk masa borok no feel rikhe bo balance khai maya boro bo dunia thangai ni chong but o asan rong khaike body ni awareness phainai body ni balance phai mind body ni connection build dong obo khaike focus baryo relax te kaisa kok ati khai chung yagra khaika debro khaili ati keta khaidi both side equally khaidi soman ke khaidi yagra o khaika then debro obo norong khaidi same debro phaising bo obo norong khaidi vrikshasana obo khaike chini full body ni awareness ong
आं फार्स्ट खाइ फुनुगाना पार्श्वकोणासन बाहायके खाय so पार्श्वकोणासन खायना बागै चिनि याकुंनि बिसिङाव approximately 4.5 or 5 feet ni distance tonna nangnai tonma pore tini right foot no right side of 90 degree shamdi yang nashik di fully left foot no 45 degree angle tubdi both leg nini yakung kunin no kaisa line no tongnai alga line no tonggalak yak kunin aheke spread khai di both side of yash kunot push khai di nini body weight no yang transfer khai di अब खाइपुरो आति खाइ औंगी थांगनो आति खेता खाइदि सो अब सीधा तना नांगनाय और नी सीधा तना नांगनाय बोथ शोल्डर सीधा तना नांगनाय पुश खाइदि फार्स्ट बिगिनर रंग निनि फोर आर्म नो थाइसाको तनिर दि आइके निनि लेफ्ट आर्म नो सीधा खाइ तेरेब खाइ तलाव तुबदि निनि बसां याकुं याक काइसा लाइन तना नांगनाय निनि मखां नखा बखाक एंगे याक फाइसिक नासिक दी ताबुक अब के बिगिनर लेवल नि जफरो एडवांस होई थानाय अरनि सिमि न जों याक न अरबो बेरे मानो फातरबो बेरे मानो बिसिङो बेरे मानो अब 90 डिग्री ओना नांनाय थाइ पैरेलल ओना नांनाय नी स्ट्रेट फुट फ्लैट ओना नांनाय सेम सीधा खाय जों अब न आइके ओ आसननि मुंखा पार्श्वकोणासन और थांगबो हामा नाय दंनि नॉर्मल खाय एक्सपर्ट ओं फुरुंगे कलो खेना नांगो सो पार्श्वकोणासन खाइके तामो चिनि हिप्स नि बागै बेलेखेनो काहामबो चिनि या थेकनि बागै बेलेखेनो काहाम बियानि बागै काहाम हिगे बुरिनुनि बागै अब बेलेखेनो चाओ स्पेशली पीरियड रंगो बनो हेल्प खायो अब सो फुल बॉडी नो सपोर्ट खायो अब बट अब बेलेखेनो या थेकनि बागै बसांनि बागै स्पाइन नि बागै याग नि बागै काहाम सो नरंग ओ आसन नबो खाइमानो तबुक जों तेकेसा आसन खायानो अब के आचुगि खायनो नांगो सो अरनि सिमि जों माला आसन खायानो याकुं बिसिङो तिसे सेम बसांनि सिमि तेकिचा कटर खाय गैप नाउनो हिगे यात चिनि फुट नो 45 डिग्री एंगल साइड वॉल नि बखागो नासिग्रि उनो फुल्ली खाया 45 डिग्री हाय खाइदि नमस्कार खाइदि अरो देन हामाया करै तलाव थानि फुल डीप स्क्वाट खायनो नांगो सो तब अनेक बरक तंगबो गोबां बरक अब खायमांगालाक मायंगे बनो जबरदस्ती दा खाइदि मायंगे आसुक जरा खाइदि फुल्ली आसुके हाफ के नाइदि तब बियां प्रेशर क्लाइ दं अनि एल्बो बाय आं इनर थायो आं पुश खायनो एंगान बिसिमानो कलमा खाइतनो माइंड न स्थिर खाइतोंदि एंगे अरो नॉर्मल के हामा नाइतोंदि ओ आसन खाके तामो अब बेलेखेनो काहाम कन्स्टिपेशन नि बागै काहाम अब चाइल्ड बर्थ नि बागै बेलेखेनो काहाम बुरि रंनि बागै बुरि रंनि जे PCOD PCOS रिलेटेड जे डिजीज रंग तंगमानि अबनि बागै बेलेखेनो काहाम सो नी एंकल हिप जॉइंट जतो स्पाइन जतो रो एंगेज होई दं खारो ओ आसन नि मुंके माला आसन ऑलराइट अरन सिमि जों ताबुक वज्रासन थांजिनाय नीनो सुबाई तब आइके आचुक सिदा याकुनो चेराप खाय अनि टोस्ट फुट फ्लैट खाय आचुकनो नांनाय स्पाइन स्ट्रेट ओ आसननि मुंके वज्रासन माइचामा परे आतेके आचुके डाइजेशन इम्प्रूव होंगो दाक्ति डाइजेशन होंगो माइचामा परे तो चुंटी तीन थानी टाइम करई फटफट के राश खायो हंके चिनि डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज तंगो सो माइचामा परे 5 मिनट्स आयातिके आचुक दि रेस्ट खाइदि रिलैक्स खाइदि डाइजेशन रंग नि इम्प्रूव होनो नरंनि डाइजेशन रंग इम्प्रूव होनो अरन सिमि जों खायानो उष्ट्रासन अब खाइनाय के याकुंनि बिसिङो तब गैप क्रिएट खायनो हिप नि चिनि बजांगो जसो गैप दं माने आसुनो गैप जों क्रिएट खायनो युजुअली मैटो खायना नांगो बट अन्थाने तबुक डेमोन्स्ट्रेशन बगे स्पेस खिने बगे आं अरो खाइका सो अब खाइना इंगे गैप क्रिएट खाइदि हिप विथ गैप बजांगो जसो गैप दं माने ओ गैप क्रिएट खाइदि याक कनिना बिसिमा उगलुगा हाके पुश खाइदि गे राइट साइड हाके नासिक दि राइट हैंड नो हिल बखा क्रहडी गे बसांग नो बसकांग फाइजिंगो दागारि दि गे बखरक नो ड्रॉप खाइदि देन लेफ्ट हैंड नो नि हिल बखा क्रहडी गे बहक नो बसकांग फाइजिंग दागारि दि
और नॉर्मल के हामानारी ओ आसन मुखे उष्ट्रासन कैमल पोज तेरेप खेती शारण छिमी नगर फाइदी बैक बेंडिंग खाइमा उलो जों फॉरवर्ड बेंडिंग मा खायो सो ओबनि परे जों चाइल्ड पोज मा खायो सो याकनिना बसकांग रहोडी बखरनो तलब तेरेप खे बेरे जरो हामाना नॉर्मल खे तोंडी चाइल्ड पोज हामा नॉर्मल तोन्नाय रिलैक्स ताबुक आसन रंग खाइबे क्या तेबो गोबां आसन दङ आसननि नाम्बार बेलायखनो गोबां सो अब जत वाइसा बाय नों खाइमांगला डेली अबगैनो याथेकनि बागै बसांनि बागै यागनि बागै शोल्डरनि बागै जत पार्टनि बागै आसन दङ सो अति खाइकेनो जों आसन मा खायो लास्ट अबनि परे जों क्लोजर मा खाइनाय अब जे नोंताबो खालायमाने अमके बिगिनर रंनि बागै अब हम किसे मिक्स खाइ क्या सो बिगिनर बाय इंटरमीडिएट लेवल अच्छा पुला अंके का अब हाके खालायना नांगा करेक्ट अंके उलाम के तरह के तेबो माने खाओ खाइते फान फायानो फ्लेक्सिबिलिटी फायानो इनके रंगी खाना जैसे खाले का अपन बिसिंग तिपना माने बेनिफिट माने बेनिफिट मानबा के खाबं ताकुते बुकुचो संनुखा तिने जे योगानि बिसिंग तिने बाइके सेनि साखनो जों काम तनाय अबन तिने जों डेमोन्स्ट्रेशन को खालाय फनुखा तिनी जरा निबागिने आसुतो जों जत फनुमालिया बा फाइने पांडाव तेउसे नरक बाय मालायना कप कसारे तिने बागे आसिं सिथिं आसु जरा नरक चिन लगी तमान बागे बाइफिलाय हमबाय जत न खुलम